Hanyuma tugarutse mu makuru yihuta agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yabaye imirwano hagati aho kandi ibiganiro byo bikaba birimbanyije i Geneve mu Busuwisi rwose, ndetse rwose M23 ikaba iri gutanga icyizere kuri ibi biganiro. Ese byagenze bite noneho M23 yaba yemeye iki? Cyane ko bamwe bavuga bati ibyo M23 isaba birakomeye cyane ku buryo ubona yuko ubutegetsi bw'Kinshasa kuba bwabyemera cyangwa se bwakemera kuba bwasinyanye nayo amasezerano byaba bikomeye cyane. Hanyuma hakaba n'andi makuru yerekeranye n'ibyo biganiro, ariko kandi rwose ku rundi ruhande ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri ligne de front urugamba rwabaye imberenge. Abarwanyi ba Wazalendo bahuye n'akaga gakomeye cyane ahitwa Karembe, byakomeye cyane. Hanyuma ndaza kukubwira ibyo ingabo za General Inyasi ndetse n'uwitwa Dunia zahuye nabyo. General Inyasi mu mwibuke neza tumanze iminsi tumugarukaho, aho rwose amaze iminsi avuga ko ngagomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Twumvise amajwi ya mugenzi we basanzwe bakorana avuga ati rwose bwana Inyasi ushaka wahagarika ibyo urimo, kubera ko mwebwe abanyatura n'aba FDLR nta mwanya mu gifite. Murabona ko M23 iri kubarimbura, murabona ko iri kugenda ibimura mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane muri teritwari ya Masisi aho mwari musigaje. Ntabwo rwose M23 iri kuborohera, mushaka mwamanika amaboko mukemera kwishyikiriza ubutegetsi cyangwa se abasubira iwabo bagasubirayo kuko nta yandi mahitamo mufite. Rero yumvikanye mu magambo rwose ubona yuko anuzuyemo ivangura, avuga ati yewe ntabwo nzapfukamira umututsi ngo sinzapfukamira amakenga, n'andi magambo uwumvaga aranga uwo ngo ni General Inyasi wabyihaye cyangwa se wigize generali. Bamwe banavuga yuko uyu nguyu rwose yaba ari umunyarwanda wo muri za FDLR yagiye akajya muri za Nyatura kugira ngo agende yiyoberanya. Rero ndakubwira ibyo bahuye nabyo uraza kumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Hari amakuru yihutirwa atugeraho yuko ingabo z'u Burundi zohereje ibitwaro, ndetse rwose Burundi bwohereje ibitwaro n'abasoda benshi rwose. Bambukiye hehe? Byagenze gute? Kugeza ubu ngubu bari kwerekeza hehe? Ndakubwira amakuru uko ateye n'ukuri kwayo, we gusa ntuze kujya kure. N'andi makuru yerekeranye n'ibiri kwera muri Kivu y'Amajyepfo byose kuva M23 ifashe ku Ndondo ndetse rwose igafata ibice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Karehe. Urugamba rwabaye nkaho rusubira ibubisi. Ndakubwira uko kugeza ubu ngubu igisirikare cya leta na koalisiyo yacyo bari kwitwara mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho. Hanyuma turagaruka kuri ibiganiro bya Geneve mu Busuwisi nkuko nari maze kubikubwira. Rwose ubona ko byakomeje kugenda birikoroza kuva byatangira ku itariki 13 kugeza ubu bikomeje kugenda biba. Aha rwose byakomeje kugenda bizamo ibibazo bitandukanye za kidobya, ariko kandi M23 yo ikaba iri gutanga icyizere kuri ibiganiro ku buryo ubona ko hariho akarusho ugereranyije nuko byari byifashe mu byagiye bitambuka. Aha rero turakubwira nanone kandi umutwa AFC M23 na komite mpuzamahanga burya umaze kugirana amasezerano na Croix Rouge n'umuryango mpuzamahanga cyangwa se komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Ayo masezerano yerekeranye n'iki? Byagenze gute kugira ngo M23 ibe yasinyana amasezerano na Seychelles cyangwa se Comité International de la Croix Rouge? Aha rero ukabona ko rwose M23 iri kugenda yagura ibikorwa byayo hamwe n'imiryango mpuzamahanga. Bamwe bavuga bati se niba M23 itangiye kugenda ikorana n'imiryango mpuzamahanga, ese ibyo leta ya Kinshasa yifuza yuko yarekura ibice ikaba yarambika intwaro igasubira mu buzima busanzwe, ibi ngibi byo bizashoboka bite? Ubona yuko rwose iri kugenda igirira icyizere n'imiryango igiye itandukanye. Hanyuma turaza kukubwira mu yandi makuru ari kuvugwa umuntu witwa Moise Katumbi. Uyu ni umunyapolitiki ukomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomoka hariya za Katanga, akaba ari n'umugwizatunga cyangwa se umunyemari, kuko rwose uyu nguyu umuntu azi ko afite imigabane ikomeye cyane mu ikipe yitwa Tupuisa Mazembe. Ni ikipe ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe nitabira amarushanwa mpuzamahanga rwose ku rwego rw'isi kandi kayitwara neza. Uyu rero ni imwe mu makipe afite amafaranga menshi akomoka kuri Moise Katumbi. Uyu munyemari rero akaba n'umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Kisekedi. Yamuhagurukiye cyane. Ndakubwira uko ibintu byifashe ku buryo byabijije icyuya Kisekedi akaba atari kuryama ngo asinzire. Turaza kujya mu yandi makuru agiye atandukanye menshi ya politike, mwebwe gusa ntimuze kujya kure. Reka ahubwo twihuta cyane duhita tujya muri aya makuru. Nge nitwa Isaac Neza. Hanyuma amakuru atugeraho aravuga yuko rwose kugeza ubu ngubu abitwa General Inyasi ndetse n'uwitwa Dunia, aba basanzwe baba mu mitwe ya za Mayimayi na za Nyatura. Uyu nguyu General Inyasi rwose abarizwa ku witwa General Jean Marie. Akaba rero abangaba
abazarendo cyangwa se abarwanyi babo yaba abo ngabo kwa Inyasi yaba abo kwa Dunia bahuye n'uva gusenya, bahuye n'akaga gakomeye cyane ahitwa Karembe M23 mu ijoro ryakeye, yabatunguje operation twakita ko ari operation yihuse cyane, za izindi tango ni operation rapide cyangwa se nyine operation y'akanya gato cyane ku buryo rwose ishobora gukorwa no mu minota igera kuri 5 gusa umukwabo kabura baye, cyangwa se habaye igikuba gikomeye cyane, kuko amakuru avuga ko M23 ahangaha Karembe aho bari barisuganyirije aba bazarendo cyangwa se nyine abo kwa Inyasi ndetse na Dunia, bari bamaze iminsi igera muri 5 bahakoze ibirindiro wakita ko bikomeye, nyuma yuko M23 ibasunitse basubiza inyuma cyane iminsi ishize ubwo yabakubitaga mu bice bya za Nyabyondo n'ahandi hagiye atandukanye muri teritwari ya Masisi, bagiye bicuma bisunika berero ahangaha Karembe bari barakoze position cyangwa se ibirindiro ngo bigera muri 5 harimo n'ibingibi nyine byo kwa Dunia ndetse na General Inyasi. Uyu nguyu nahoze nkubwira yuko bikekwa ko ari umunyarwanda, kuko ahangaha rwose abo muri FDLR hari uburyo kibagiye bamwe na bamwe bihindura abanyatura abamayimayi kugira ngo bakomeze kugenda bayobya burari cyangwa se biyoberanya, ndetse n'amazina bakayahindura nkuko mwagiye mubyumva namwe mubikurikirana. Ndetse binavuga ko n'ubundi iyi mitwe ya za nyatura na mayimayi inyinshi muri yo yashinzwe na FDLR, kwa kundi ibigenda isenyuka cyangwa se kabona yuko amahirwe yo kuba izaramba ari makeya, nibwo yagiye itangira kugenda ishinga n'imitwe iyikomokaho nyine cyangwa ikagira uruhare mu kuyishinga, izo za FRN, izo za mayimayi abajyarugamba, izo za nyatura n'izindi, kugira ngo igihe cyose yaba irindimutse izagende yiyuburira muri iyo ngiyo itandukanye, ndetse rero ikagenda inabiterwamo inkunga cyangwa se ibihabwamo imbaraga na leta ya Kongo muri rusange. Ubu rero ukabona ko M23 kugeza ubu ngubu ihanganye n'iryo huriro rikomeye cyane ririmo nyine abo bazarendo, abo bose bihuzanyije bavuye muri za nyatura na za mayimayi ndetse bafatanyije na FARDC. Aha rero rwose Karembe amakuru atugeraho avuga ko abagera muri 14 bo ku ruhande rwa wazarendo barimo nyine bo kwa Dunia ndetse nabo kwa General Inyasi bahasize umutwe, abandi 31 barakomereka mu buryo bukomeye cyane, kugeza ubu bakaba batangiye kugenda bajya kuvurwa cyangwa se bajya kwitabwaho. Amakuru avuga ko amashusho yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abazarendo bacicikana bahungisha imirambo, abandi bahungisha abakomeretse muri operation idasanzwe yababayeho cyangwa se yakozwe na M23. Rero bivuga ko M23 operation yakoze itarenze iminota 45, ndetse rwose bikaba byamaze kurangira kugeza ubu ngubu nta masasu akiri kumvikana ahangaha Karembe. Ntabwo byoroheye cyane abo muri wazarendo na FDLR muri iyi minsi, ku buryo nako M23 iri gukora icyo twakita isuku. Ubundi hari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu Burasirazuba bwa Kongo bakunze kuvuga ko ibikorwa M23 irimo muri iyi minsi za Masisi, za Rucuru, za Nyiragongo, mu mujyi nka Goma ndetse na za Bukavu, aho rwose za Kavumu muri Karehe, aho bavuga ko ibikorwa M23 muri iyi minsi irimo bo babyita ngo ni isuku, ngo M23 ngiri gukora isuku cyangwa se nyine gukora umukwabo gukora gusukura ibice igenzura cyangwa se yafashe. Iyo bavuze rero ngo iri gukora isuku baba bashaka kuvuga ko iri kugenda imaramo buhoro buhoro abagiye bacengera basigaye inyuma ubwo yafataga ibyo bice bya za Masisi, za Rucuru, za Nyiragongo, za Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye igenzura. Bikavuga ko rero kugeza ubu ngubu M23 mu bikorwa irimo imaze ukwezi n'iminsi igera mu 10 ikora icyo twakita umukwabo ahantu hagiye atandukanye, hari za wazarendo, hari na za FDLR, kandi ko rwose ubona ko imaze kugenda ibashigisha cyane. Hanyuma twihuta cyane tujye kuri aya makuru agaragaza ko Uburundi bwohereje ibitwaro bikomeye cyane rwose birimo imbunda zirasa mu ntera ndende za muzinga cyangwa se zo twita ngo ni za burende n'izindi zigiye zitandukanye za meya n'izindi. Aha rero ntabwo ari zo gusa kuko zigiye zerekejwe n'abasirikare cyangwa se abasoda nk'uko mu Burundi bivuga. Abasoda rero bakaba benshi rwose babarirwa muri za magana ngo bagaragaye mu bwato bambukije rwose berekeza mu bice byo muri Kivu y'amajyepfo. Hagaragaye ubwato ku cyambu cya Rumonge ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Bavuye rero ngaho muri ubwo bwato berekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hashize rero iminsi rwose basubukuye icyo twakita deployment cyangwa se nyine kugenda bajyana amaramforo cyangwa se ingabo bazikwirakwiza mu Burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'amajyepfo cyane cyane bajya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aha rero burya rwose murabizi yuko abarundi ubundi ubwo M23 yafataga ibice bitandukanye muri Kivu
y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, cyane cyane kubwo yafataga umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, ikanafata Uvira. Buryo gihe abarundi benshi kubera ko nta yandi mahitamo yarahari, nta yindi shwa yari isigaye, abenshi barahunze basubira iwabo i Bujumbura, cyane ko icyo gihe M23 itarafata hose hakabaye bagifite amahirwe yo kuba bakambuka byihuse baturuka za Uvira n'ahandi hatandukanye berekeza i Bujumbura. Aho rero hagiye abasirikare benshi rwose basubira iwabo mu Burundi, kugeza ubwo rero byabaye ngombwa ko bongera kwisuganya M23 muri iyi minsi imaze kurekura umujyi wa Uvira. Nibwo byatangiye kugenda bivugwa ngo hariya i Bujumbura ngo mu ishyamba rya Kibira, aho hose ngo kugenda haba imyitozo yo gukarishya cyangwa se kongera gukaza abasirikare kugira ngo babe bakisuganya kongera gusubira mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'amajyepfo. Rero muri iyi minsi biravuga ko bongeye gusubukura ibikorwa bya deployment kugira ngo bongere kohereza abasirikare muri Kivu y'amajyepfo. Bya byasubukuwe ubundi mbere gato y'ukwezi gushize, ariko biza gukomwa mu nkokora nuko i Bujumbura hadutse igikuba cyangwa se hacitse igikuba nyuma y'uko rwose ububiko bw'intwaro bwo muri Kabaze buhiye bugakongoka, kugeza ubwo uyu munsi batamenye uko byagenze. Bamwe bavuga bati ni igitero cyabagabweho, bagatangira no gukekamo ngo ni M23, ngo ni Red Tabara, cyane ko yogeze no kwigamba ko n'ubundi yagabye ibitero i Bujumbura mu bice bigiye bitandukanye. Aho rero bakagenda bakeka bavuga bati se byarakozwe nande. Aho rero byatumye haba ikintu kidasanzwe i Bujumbura, bituma n'ibikorwa bari barimo byo kohereza ingabo n'intwaro muri Kivu y'amajyepfo bimera nkaho bihagaze. Byongeye gusubukurwa rero muri iyi minsi. Ubu rero hagaragaye rwose ubwato bwuzuye abasirikare ndetse n'intwaro baherekeje berekeza muri Kivu y'amajyepfo cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize iminsi rero rwose ubona yuko rwose ahangaha muri Kivu y'amajyepfo by'umwihariko mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se muri Plaine de Ruzizi hari kugenda hongerwa ingabo mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ubona ko bari kwikanga ko M23 yaba igiye kwamerera nabi cyane. Ariko byo noneho byiyongereye muri iyi minsi kuva M23 ifashe ahitwa ku Ndondo igafata n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'amajyepfo, haba za Minembwe, haba rwose muri groupement ya Bijombo, haba muri teritwari ya Karehe ndetse no mu nkengero za Uvira, ndetse no mu minsi ishize byanavuzwe ko yarashishe mu rwagati mu mujyi wa Uvira aho ahitwa Murongwe, ndetse rwose ikanasenya ibirindiro by'igisirikare cya FARDC aho ngaho rwose hafi y'ibitaro byitwa Witiem-Sepak. Hakaba harabaye akantu cyangwa se harabaye ikintu kidasanzwe, byatumye rero bongera gukaza umutekano cyangwa se bongera gukaza ingamba zo kongera kohereza ingabo n'ibitwaro ku rugamba muri rusange. Abari kugiramo uruhare rukomeye cyane rero bakaba ari abasirikare b'u Burundi nubwo bivugwamo P5. Tukivuga rero P5, hari amakuru avuga ko mu ishyamba rya Kibira ngo haba hongeye gukubita inkuba, ariko ayo makuru yo ngewe ndacyayatohoza, ntabwo ndabona ukuri kwayo kuzuye. Ubundi bimaze kuba mu inshuro zigera nko muri 3. Bwa mbere rwose byavuzwe ko hakubise inkuba ubwo abasirikare barimo aba FDNB, abasirikare nyine b'u Burundi, harimo imbonerakure, harimo FDLR, harimo FRN, mu bakubitiwe bikomeye cyane mu ishyamba rya Kibira, abagera muri 200 bahasiga umutwe. Bwari ku nshuro ya mbere, ndetse binavuga ko umuvugizi wabo nawe yaba yarahiciwe. Bwa kabiri haza nanone biza kuvuga ko hapfiriye abasirikare benshi barenga 50, nabwo bikozwe ngo n'inkuba itazwi cyangwa se inkuba itagira amazi. Muri iyi minsi rero nabwo rwose bimaze iminsi bibaye, nabwo bivuga ko hiciwe abagera muri 70. Ayo n'amakuru agenda atangwa mu buryo butandukanye. Ubu rero nanone hongeye kuvuga amakuru yuko ngo haba hapfuye abandi basirikare, kugeza ubu ngurugero ntabona umubare wabo cyangwa se nabona ukuri kuze yuko byaba byabaye koko, ndacyari gutohoza. Ariko kandi baravuga ko mu baba bishwe harimo abo kwa General Kayumba, abo kwa Kayumba Nyamwasa, uyu nguyu umaze iminsi ari gukameza muri Kivu y'amajyepfo mu mutwe witwa P5. abo muri P5 rero hakaba harimo abo n'ubundi bo muri FRN yo kwa Rusesabagina, hakaba harimo rero abo muri FDLR ndetse n'imbonerakure, ndetse n'abamwe bo muri FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi. Ntabwo rero ndabona ukuri kwabyo rwose kugeza ubu, nubwo byakomeje kugenda bitangazwa na bamwe mu ba YouTubers cyangwa se abakoresha social media, ariko kandi ndacyari kumenya kugira ngo umenye ukuri ngo guteye gute. Tukihuta cyane rero rwose, ikindi nababwira nuko mu gihe ibiganiro bigamije gushaka igisubizo cy'amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje cyangwa se birimbanyije biri kubera ku mugabane w'Uburayi i Geneve mu Busuwisi,
bakomeje kugaragaza AFC M23 bakomeje kugaragaza icyizere n'umuhate wo gushaka impinduka mu miyoborere y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noel Mbachi, umwe mu bayobozi bakomeye muri iri huriro, yashimye ku mugaragaro uruhare rw'abagize iri tsinda rya AFC M23 ryitabiriye ibiganiro biri kubera i Geneve mu Busuwisi, agaragaza ko kuba abantu nka Frank Mwedia Marira Penera na Claude Ibaranki bari muri iri tsinda ari ikimenyetso cy'uko hari ubushake n'ubwitange buhamye mu guharanira inyungu z'igihugu. Impamvu buriya bivuze nuko nyine aba bahoze n'ubundi mu butegetsi bw'Kinshasa uyu munsi bakaba bari ku ruhande rwa AFC M23. Ati ndashima byimazeyo ubwitabire bwa Frank Mwedia Marira ndetse na Claude Ibaranki mu itsinda rya AFC M23 riri mu biganiro mu Busuwisi. Uruhare rwabo rugaragaza neza ko hari abagabo n'abagore bakomeje gukora ubutaruhuka haba mu ibanga cyangwa se ku mugaragaro, bagamije kugera ku ntego dusangiye. Kuko rwose uyu Frank Ibaranki uyu Claude Ibaranki yavugishije abantu cyane, kuko uyu nguyu ubundi ni inzobere cyane bujyanye n'ibiganiro nk'ibi ngibi, kuko uyu munyapolitike Claude Ibaranki Ekolomba yakoranye bya hafi na Perezida Tshisekedi, ndetse rwose Ibaranki yagizwe na Tshisekedi umuhuzabikorwa w'urwego rushinzwe gukurikirana yubahirizwa n'amasezerano y'amahoro ya Addis Ababa muri Ethiopia agamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 2023 yabaye ambasaderi udasanzwe w'iki gihugu. Nyuma y'igihe gikabakaba umwaka Ibaranki atari muri Kongo, ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo rwose yigiriye muri AFC M23, cyangwa se nibwo yagaragaye i Goma aza gutangaza ko atakiri kumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi kubera ko abona ko ibyabwo bidasobanutse. Awira akaba amenyerewe cyane rwose mu bijyanye n'ibiganiro bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 ndetse n'ibindi bijyanye n'ububanyi n'amahanga, byose akaba bisobanukiwe neza cyane. M23 rero ikaba yaramujyanye nk'umuntu w'inzobere cyangwa se umujyanama, ku buryo ikiri gutangazwa hariya cyose, yaba ikiri kuvugwa n'umuyobozi runaka, umunyapolitike runaka ku ruhande rwa AFC, kiri gutangazwa ari uko yabanje kukigereranywa cyangwa se kukinononsora kugira ngo kibe cyashyirwa ahabona. Binavuze ko leta ya Kongo mu gihe cyose yashaka kuzana amanyanga cyangwa se kugira ikitangaza mu buryo bwo gufifika, uyu Ibaranki yahita abanyomoza, kuko urumva abitse dosiye zi Nairobi mu biganiro bya Nairobi, abitse dosiye zi Addis Ababa muri Ethiopia, abitse dosiye zi Rwanda muri Angola, abitse dosiye zi Qatar, zi Doha muri Qatar, abitse dosiye zose zitandukanye zagiye zigirwamo uruhare na leta ya Kongo baganira na AFC M23. Urumva ko rero ari umuntu wifashishijwe na M23 kugira ngo abe yanyomoza byihuse ubutegetsi bw'Kinshasa. Ari nayo mpamvu uyu mugabo nawe yamugarutseho uyu Mbachi avuga ati rwose ko harimo Ibaranki n'abandi biratanga icyizere ko rwose ibyo turimo byatanga amahoro n'umutekano. Rero rwose Mbachi yanagarutse ku bibazo bikomeye biri kugaragara mu miyoborere ya Kongo, avuga ko hari ibyo yise igabanuka ry'agaciro k'inzego za leta ndetse n'imikorere yazo idahagije. Muri urwo rwego rero yavuze ko AFC M23 yagaragaza nk'ubundi buryo bushya bushobora kuzana impinduka zifatika muri ibibazo biri kubera biri kuganirwaho i Geneve mu Busuwisi. Ikindi nakubwira no ko umutwe wa AFC M23 na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge mu mpera z'icyumweru gishize basinyanye amasezerano, nubwo byamenyekanye ubu ngubu, ariko basinyanye amasezerano yerekeye gutwara abasirikare bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bari mu maboko y'uriya mutwe. Ni amasezerano yashyizweho umukono hagati ya tariki 11 na tariki 12 Mata, akaba ateganya ko abasirikare ba leta Kinshasa FARDC bari mu maboko ya AFC M23 bagomba kubanza gushyirwa mu maboko ya CICR cyangwa se Comité International de la Croix Rouge mbere yo gushikirizwa guverinoma ya Kongo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga ko abasirikare bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 aribo barebwa n'ariya masezerano. Ngayo nguko rero. Hanyuma kandi ikindi ntabura kukubwira rwose, nahoze nkubwira yuko umunyapolitike Moise Katumbi yahagurukiye Perezida Tshisekedi. Ese yamuhagurukiye mu buhe buryo? Yamuhagurukiye mu buhe buryo rwose uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse uri n'umwe mu bakomeye cyane muri iryo huriro rirwanya ubutegetsi bw'Kinshasa, byatewe n'iki kugira ngo yongere guhagurukira Tshisekedi? Ni mu gihe rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose igenda yegereza amatora ataha, umunyapolitiki ukomeye Moise Katumbi arimo kugaragaza
ubushake bukomeye bwo guhangana na Perezida Tshisekedi uri ku butegetsi muri iyi minsi abinyujije mu nzira ya demokarasi n'amatora. Bigaragazwa n'ingamba nshya Katumbi ari gushyira mu bikorwa zigamije kongera imbaraga ishyaka rye rya politiki Ensemble pour la République mu gihugu hose. Ku wa 11 Mata 2026 yafashe icyemezo gikomeye cyo gushyiraho abayobozi b'ishyaka ku rwego rw'intara n'ababunganira mu rwego rwo kurushaho kwagura no kubaka ishyaka rye mu buryo bufatika kandi burambye. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hongeye kugirirwa icyizere witwa Theo Binamungu nk'umuhuzabikorwa w'ishyaka ku rwego rw'intara. Umwanya warusanzwe yarasanzweho kuva 2024. Azakorana n'abamwungirije babiri aribo Maître Marisi Mambo ndetse na Neri Nema Monima uzwiho guteza imbere ibikorwa by'abagore mu ishyaka Assemblée pour la République. Izi mpinduka zigaragaza ko Katumbi ashyize imbere politiki yo kubaka urwego rukomeye rw'abayobozi b'imbere mu gihugu hagamijwe gutegura neza ishyaka rye mu matora ari imbere. Uyu rero Moise Katumbi mu gushyiraho abayobozi yongeye gutangaza ko ikigenderewe nta kindi ari gukuraho imitegekere mibi uyu munsi irangajwe imbere na Tshisekedi, ndetse rwose ko kandi bigomba gukorwa mu gihe cyavuba, mu gihe cyose yakanga ko bamuhindura byanga byakunda agomba kwifashishwa imbaraga runaka. Ni Moise Katumbi umaze iminsi avugaho kuba ngo yaba ari inyuma y'umutwe ukomeye cyane uri gukaza imirwano muri Kivu, muri Katanga, ukaba umaze gufata ibice bitandukanye rwose hariya, aho umaze gufata uduce turenga 5 urwanya ingabo za leta ya Kongo. Aha rero bakavuga ko ngo haba harimo imbaraga za Moise Katumbi, ariko banakongera bakanavuga ko ngo harimo imbaraga za Joseph Kabila, bakongera bakavuga ko harimo imbaraga za M23. Ibya Kongo nyine bumva ko babirimo agatogo cyangwa se bivangavanze. Iyo bahuye n'ikibazo runaka usanga bagenda bakeka aho ibibazo byaba biri guturuka muri rusange. Reka rero mbashimire cyane rwose, turaza kugaruka ku yandi makuru menshi akomeje kugenda avugwa. Mwebwe gusa ntimuze kujya kure yacu, mukore subscribe, mukande like, mukande share, muduhe comment, ubundi ibintu bigende neza cyane. Reka rero mbashimire cyane, mu kanya gato turaza kubageza ahandi makuru aza kuba agezweho.